Noibi ma'am, matam khara video thagat pangam jarudre. Jain Leishangthem si Jaipur gi National Institute of Technology haiba adi mafam da ne ai college ne sista ai exam amagi lakone ma'am na kari gi lakono kamai to bono ne am toina hambir ko exam mai lakone do ngasi je ai exam gi lombak submission gi ga loi presentation am piraga ai final loi ni aduga yum tholani ma'am na yum kam kan tholaka dino na haiba sai presentation ne loi baga ai yum tholak na ticket ga yum tholak jarni Mamna nungsiba, mamna support obiba, mamna you can take the guidance like na bagi USB bira ko ida magda. Thank you so much. Sida uriba building je khoi gi lecture hall ne MNIT gi nauna sagat pane AC ngak ne manung je yamna nungaiba mafam ne like tambai da waktadi ado ngasi si video sida khoi MNIT gi sanabam ade ai kitang khong na chatpang ngam mafam sing ucharake ma'am yingmina je ma'am aina khoi gi Jaipur gi aning thok sing ne saramba mafam sing dak lak pije satpa asumang ko sogjo chatlaga utpa ngam da je hojik se Jaipur da irang ma thoi aduna net shutdown ke ka tawe aduna hojik Pink City da ne number oi je irang khara thoi je aduna adom da sat targadi ai je ren halako gi da problem ne gida aduga akoi Manipur da to irang do adaina to we moi sida jo police ka da gi praja ga khatnabi to ma'am do aduna police gi lamna sa thok je kitang farak ta gi sat ta ne ma'am irang kitang nem thara ga di ai soidina chalaga hapake Jaipur je nong ng abne ngasi je dui ai tholok bane do nong ng jo humang so jo humang ngai aduga musale leiba nungai bra hang ta gari Jaipur leiba dum nungai keno taude ka hen ba to weather sa ba je na ta na ga to pa keni irang yam to kan ba mafam din natte campus si yo ina ba Jaipur khoi campus si ma panda di je ina ha ba ne irang to ri aduga magi campus si manung da di yam nungai keno to ba adum study tawgi environment yam phazan lei aruga moi gi facility em mang da haije gi facility me am ne do Jaipur gi sigi MNIT Jaipur sta kamaina tam ga gi ana question da jo hangbire adu do moi di gate khalla kanda taw bane gate khalla ga tam bane moi anam bana aruga gate BTech tam bagina keno ne JEE hebra exam entrance exam ma lei bane kaman noiba adu entrance exam do thar kanda tamba ya do ne I have the sports complex. Ma'am, she is not going sports complex. Ne, she is the sports office there. She is sports office. The sanga permission loan box. She is low doing. She is office. She is sanga low doing. Aduga some side sina koi volleyball sanapam ne. She manning the original volleyball sanapam ne. Aduga basketball sanapam sile. Sa sina koi basketball court ne. Aduga basketball court ka koi volleyball jiga nakna lay. Som the salaga cricket ground, football ground, lawn tennis, ke galeri, adu muchar ke ma'am jo. Moi shai gi lengoi jo. Bra, sigi lengoi je, adu mo koi na Dimapur lengoi have do. Adain thok jane pairi em kanda mai sai pra lengoi ngak tene mai sai pham je hojik football ground yo red was cricket su sida dum sane ani makki pra payam pai ulake si je nung ti ising jai du ne moina hojik si kangni je hojik se keno to ising khara tange hojik se Rajasthan yo na atai mapham da loi tangam gani adugi ne si gi keno to ise khara sangbo wali je sing chai bo khara wat aduga adana tennis court le re asi mulake ngasi je nung si cham si le to ma'am aina haibo ngasai to home tutor yem haibo home tutor physics ki home tutor kana gumba ai gi viewers sing na kana gumba home tutor pambi ba le re gadi home tutor physics ne keno gi na class 10 bo gi na go
science ki subject loimba takpo ngamba aduga class 11 12 kina physics takpo ngamba oja ama lei magi phone number details loimba ai description hai wait magi details loimba ai description da charam ge ma'am phone number di ke di lo yem ki home tutor du gi maming na Meiteinganba Thokchom ma'am hana khangbiram basi magi schooling na Thankyou unique school dagi torpane aduga ma 11 12 na study da tame tennis tennis court dong chalase tennis court isne MNIT gi tennis court aduga sije dang da sulu sana be ana floodlight ke kam ta lu ba hape court of humne si leise ko yam sana ba am nungai ba court ne hana sana ring ei dedi sida dum changa ga solo ras sana me dum lakte ei racket porak tre aro ai sai hai ba koi sports office ta du dagi keno logo do ne magi so ka sa lo ga maina and adum sana ning ma mina hai ba ta ba equipment puraga la ga dum sana be aduga sigi coach tongan leite moi gi MNIT nungai ta ba amadi lawn tennis ki di moi coach leite atop football gi coach lei atai game ma'am loimba ki coach lei si khaki coach leite ana ahiba satra singna takpi raga ai ju sana pone stage sa i view is atongan view of new zealand ufoi Jaipur das maina I pang udri mom greva nung busur male adadion smaina line sai jaga mami nung tur ma sai kha light oi sida keno je hujik se BTech gi kalen chuti thaba gi ko kanam ta leite namna satra ge je hujik hori se MTech exam uchik ma'am je hujik pai jo MTech lo hogdaba exam pi gi da wat singi kene hujik se ai quite first in Jaipur jida lakpo kan da ko Jaipur je lak tring da Jaipur se ma'am ni man sing da ko das batch ngak ta ne ko pa ne na hai ai tho am no ai de ko ai life se batch ngak ta cha le dra na ko ado college manung di hoi batch ne aduga college ki mapan da batch na ta ba item loi mo phang ai mamang block ta zo aina mall da sat pa da loi bak phang da ba sai te ok pho ang phange ok pho phange do ok se kitang hawk te mo sai loi mo phange na chinja ki thoina problem oi de aina khaluba aina sida laktring da hana khaluba de ekta batch ngak ta sa ni ai ana khalu da du mo oi de aduga sabe je ma keno tog de khangba ngambagi limit te kitang hele di akhoi lamga yengna di se aduna cooler gumba natraga AC gumba ma di change ai di cooler na yagre cooler ma torga I MTech do boi di chahi ani khatani na season ani khatane nusa sab thengna du yam ka hena sab de adu kan de yum da thokui permission ju dum dor thopi ai as ya war is la khong la khoni aro sim fam de canteen geno lei canteen ahum lei somda ma do sida hojik sida ma'am chanai se si canteen je ma du ga men ainang han keno da khoi probable na ma haiba da adugi nakanda lei bidumaga keno ne canteen ahum ne lei je aduga hostel manung da ju hostel number 4 hostel yam lei hostel mapan sui bi sida ko nupa khatangi nupi ji muk tongan lei du da nupa gi hostel da canteen amaga lei ware khong japani na sai ina haiba VLTC na haiba do khoi lecture hall haiba do adu du gi maning sai ne sisina maning sai lam dei sis mai ui adu mi am chau si classroom jing je loimba AC ngak tane aduna la keno da hostel da leiba kan da khatane si gi keno tau du se ina saba phau du je kalen yam nu sam sa kan du classroom jang ra di AC ngak tane sa roi adagi like pa ge na hostel da like pa me ta moi gi computer center na leiba ko adu da like pa ni hena nuai ge na adu AC phangani internet loi phangani computer mo mi sa gi da phangani aduna me am loimba adu like pa chatle mi moi sai gi mi anam baje ana hostel da lei du je tumba khatane tumba lak du khatane nu sa sa du je ana si college gi oine de ai nam tin me am si de is da tamba kai gumba chance phanga ga di ko si college se tamba ya bo college ne si gi department me am na mamang gi ina blog da haiba kan da kari department lei khole na hangbire me am du online check to bio si college gi website ta loim bak yaw bu ne ma di anamba magi si gi keno me am te
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯃꯦꯜ ꯊꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯦꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯃꯦꯜꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯎꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤꯗꯤ ꯎꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯅꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9, 10, 11 ꯁꯣꯔꯤ 10, 11, 12ꯀꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯣꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ experience yam laiba aduga example samna haibada satrada khanganbadako satrasida takpada yam laina karamba method taagadi satrasina hena laina khangani haibagi adugumba knowledge laibo jane hojiki aina home tutor gi haibo jaje chennai gi loyola college haibo college aduda magi BSc physics amadi MSc physics loirakpani aduga mana BSc torpo kanda class topper ni aduga MSc loirakpo kanda na university dugi gold medalist ni class 10 phokidi science substream da subject loimbak takpo ngamme hojiki oda sina aduga class 11 amadi 12 kidi physics katang tae mana aduga magi price na class 10 gina local lising taruk class 11 gina lising taret aduga class 12 gina lising nipan sumaina magi price range se oi yumda laga songi yumda takadobne mana dum lakjagadone timing kai ka myam dugi damaktadi contact makhada aina description da hapchariba phone number sida contact tawbiraga oza dugo wari direct sanabiu aduga physics da laiba problem sing physics ki lure problem sing yam laina solve tawba ngamba oibiu myam aduga future da mai pakpo oibiu aina laiba hostel do yore ado myam ngasi di matang sida vlog loisinjarage video sin ngai be di myam like tawbiu subscribe tawbiu sung share tawbiu satra le myam leiring da khoi game kai ka sanaraga leiring da number amadi hena nungai am gadam ne ngasi se satra myam suti loimbak chatna gram ni na do pai leitre aduga aina keno khoi city palace kaina ko Jaipur gi lei Bapu Bazar khoi pochai ahongba yonpham ko khoi traditional moi gi Jaipur gi traditional oiba dress myam yonpham Bapu Bazar haise aduga khoi gi jantar mantar kaina ko keno gi world gi haitare world gi khwaidagi chawba sundial leiba mafam ne numit na ghari oiba adugumba numit ki mami se sisna ghari oiba mafam ne ai satpa phangade soina chalaga ai hapchar ke myam mukasu hojiki home tutor se myam pambiba leragadi phone number sida contact tawbiyo aduga physics da adagidi class 10 phokina science stream gi subject loimbak tae aduga 11 gina physics 12 ki physics subject sing se takpa ngamba jane myam khoi angang sing tuition to haning ba laibiragadi soidana contact tawbiyo bye bye lai khoi hostel gi lambi ne bo hostel gi ai makha kum dhana bai lambi ne se sa khoi si hostel je makhan myam nei bo MNIT je pur hostel sing je ada sisina khoi lip ka yawa khara nau na sa hostel ne du som da uri ja sida ista ye maning da sida ada uri ba sing je asina hana thaina saramba hostel ngakta ne si je asidana lip yaudaba adu sisina building khara wangna saba dum hostel ne no sagat ba building ne aina haijawda sida uri sine si maning da uri se si hostel ne pulap aduga somsna adai chingje asidai adum chingje thugai marble cm ne moi sida toise aduga sisina lamhang aduga som sai da mathakta leije asina ising gi tanki ne moi sei lam ising yam tange bo aduga ga moi myam jina kan honaraga sida leiba public health engineering department na honaraga moi di ising je wat na ba bi na di dum honai adu
ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯩꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ WTP ꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯑꯥꯗ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ MNIT ꯗꯒꯤ ꯅꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ